ole hmasawnna cross thuruk puan chhuahna channel milo ngaihthlak saka milo thlir sak thintu zawngte in zawaiin kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai le vek ule tun tuma chon in zawna te channa hun kanon nei le dona hengin zawna te pastor pl Biakchhawna bible atangin ron chan sak le dona ngun taka milo ngaithlak saka milo thlir sak le thau turin ka som thar le acheu zawna lo chiarang kapu mishing da chu Pathian in vaivut hlum manga ama kut nge ya siam kan nia nunna tho Thlarau min pebika Ransa le Chungleng Savaten chu omro se tia thu maya siam an nia nunna tho po apeti omlova Thlarau annei velo tin min hril thrina chu adik lo tin em ni diklo te reng mai hetiang hi voi tam takaron zot to a fia tak takin bible atang ngai khan karon chang to thrina ilo ngai thavelo em ni o han chang lo don chela ka zona chang theilo te po min tiang ti hlawkna aum box sia video siam masak te khaloen mai lava thaem engponi se izona aza omanang ma iza om box sia wangin kan chang ve hrim hrimang che Ransa te le Chungleng Savaten hi omro se tia om mai an nilowa Pathianin le tanga asiam an ni ve tho ti kha kan ron soi thina ni kha Genesis bung ni changsom pakwa tangin lo chiarang o tin lalpa Pathian chuan lein ramsatin reng le Chungleng Savaten reng chu asiama ha iloen ve mi bible lo en ro le Pathianin lein ramsatin reng le Chungleng Savaten reng thei asiama ni ti thu soi ni chu heng thei in lo chiar kan thinem ni le o nial kha deu chuanin Pathian thu han zom le han oi mai ten re thina wangin he thu ka chiar chu an han chiar nu po hian Ransa te chu le siam po lo ni te reng ma se an nara nu na tho thlu ti jek om vele ne an latitlat thina ni chutia tan patoka tan rala chuan evi po kha an nara nu na tho a thlu ti jek a om hau lo ma se evi kha thovem ti ta la a thove ti chu in pom nge yang evi kha minunga nia a thove tlat sia Pathian in nu na tho petalo se engting e thok ngota chu wangin evi kha nunga a tho ni chuan Pathian lo chuan tu nge nun na tho pe theyo mang chuan Pathian in nun na tho pe ve ni ti kha thil chiang sa ni WhatsApp group a kan muwa eltiral te te nu pa chuan fa pa dom tak ke ji thum le chan ve an ringe ti kha kan lo chiara a rai ti ziak ava om si lo ve lo ti tlat kha atul lo fa pa dom tak ke ji thum le chan ve an nei ni chuan alo rai to thakwa po lo pai to ti kha zia kher kher ngai lo naw an nei ti chuan an rai ti kha chu hriat sa ani chu tiang che chuan evi kha minung ania thil nung zong te nu ani boka evi kha anung ani si chuan a tho ti kha zia kher ngai lo tin nara nu na tho thlu ti kha zia kher lo ma se Pathianin nun na tho pe ni ti kha chiang sa reng chu tiang bok chuan Ransa te po Pathianin leivai vutin a siama Chungleng Savaten nen annunga an thoa an chea an kalh thei an thlok thei an ram thei chuti ni chun nun na thon nei ni ti kha soi ngai lo chiang sa nia tin nun na thon nei ni chuan Pathian lo chuan nun na tho pe thei tu ma khovela lejung van noi anom lo wangin Pathian in an nara nun na tho a tholu tani a pe ve ni ti kha chu soi ngai lo chiang sa ani bible a hian mun dangdanga kan chiar chuan alo in kop zela kop pui khan lo nei zel tirko dubung som pasari chang som ni pali tangin lo chiarang o Pathian khovel le achunga thil zong siam tu chu leile van lalania wangin kuta sak ina te om lo wa thil ta chamangin mi hring te kuta rong bol sakin om hek lo ama ngei chu engkim ne na nun na te thok na te le thil zong te petu ani zo ke alo ti awan chiang ve engkim ne na ran ne na sawa ne na mi hring ne na nun na te thok na te petu chu kan Pathian hi ni tin bible in soi ni chu achiang lutuk chu wangin mi hring te ang bokin Ransa te kha vaivuta siam ngei an nia an nara po nun na tho pek ngei an nia an nung nge ya omro se ti om satlian ni mai big lo leivai vuta tangin Pathian siam ve ni ti kha kan mo ni tin athurima Jacob bung ni chang som ni paruk kan siar chuan Thlarau tel lovin taksa chu thi ni ti thu kan mo ni Ransaten Thlarau an nei ve lo ti tangotila Ransaten Thlarau an nei lo chun engtin ngen nunang Thlarau tel lovin taksa ngot kha thi ni boxya Ransaten Thlarau an nei si lo chun tingen nun theyang chu wan heng te po hi u nau du tak teu thil a thlak takani
Thlarau Neilo taksa nun tir thei thil dang au mem ni le ma se Ransate hi annunga an thoreng ani chuan Thlarau annei ni ti kha chiang mani chu an Thlarau chu nun na tho hi ani mai ti po kha a chiang reng zoba bung samthum pani changria takan chiar fowang khan mi hinga Thlarau om chu engkim ti thei tho hi ani ti ya chu tiang bokin thuril tu bungthum kan chiar khan mi hing te nun na tho le Ransa te nun na tho kha thu mun chia thok dan thu mun same spirit Thlarau thu mun an ni alo ti kalh bok sia chu ti ni chuan Pathian in Ransa te po nun na Thlarau tho pe ve ni ti kha soi ngai lovin a chiang ani ti khelo hredon nia ole a fi hle mai tuna chuan zawna dang lo chiar leang kapu thu fing te bung thum chang som paria ta tanga chang som ni pani iron soi hi Pathian soi ni meong mo Solomona soi ni zawk lo mo I zona hi zona om takani e amaro chu nang mai hi ni zona hi I chiang lo deuh hleka thu fing te bung thum chang som paria ta tanga som ni pani iti hi thu ril tu bung thum chang som paria ta tanga som ni pani ti zawk tur ani e ti kha I lo hredon nia Solomona soi ani ti po adik tho mai amaro chu Solomona khana ma pian puiril ru fin na ringotin heng thil hi hre mai lova Pathian in mi hring asiam dan le Ransate asiam dan kha thu mun thok dan thu mun an ni ti thu le an thin mi hring te Thlarau chunglama chho le Ransate Thlarau noilam le chuk tur a om lo zia kha a hriatira chu Solomona khan ama tongkam hmingin aron ziak chuak ani mai zawk ani Pathian soi kan ti theya Solomona soi po kan ti thei thawang chu entinan petera thon khat bung kha chang som kan siar chuan Krista Thlarau an mani om chuan Krista tua na tur te le chu minu ro puina om tur te chu a hriat lok tir ti thu te kan hmua Bible ziak tu te reng hian an mani phua chop an soi lova Pathian Thlarau thiang lima tangin en na andonga an mani kha chun en enlighten ania inspire thokhum ania Pathian da tangin thu andonga chu an lo soi chuak thina ni Pathian in thu pek kha entinan peterathon ni bung kha cha som ni pakhata mi ten Thlarau thiang lim tirin Pathian ne na ta an soi zawk thina ni alo tiani chu chiang hle mai Samuel apani na bung som ni pathum chang ni gan siar poin lalpa Thlarau chuan keima mi hmangin a soya athu chu kalleya a oma atia chu wangin lal Davida te le midang dang Bible ziak tu reng te khan lalpa Thlarau chun en nan changa lalpa Thlarau chuan an ma ni hmangin aron soya chu Pathian soi kan ti theya amaro chu simple zawng chuan lal Davida soi ti te poin lo soi mai la apom thei zel thawani korin bung ni chang soma keine ro chung chu Pathian in Thlarawin min hriat tir ta ani ti thu kan hmu boka khang pola ten Pathian thu aron soi tam takha pola soi kan ti theyanga maro chu a soi tir tu alo chuan nar tak chu Pathian in min hriat tir ani atitlat ani Pathian Thlarau hriat tira an soi khani chu tiang bokin lal Solomon at bokha Pathian Thlarau thiang lim khan hriat tira annei na thu zu soya chu Solomon khan lo soi chhong ve thina ni korin thon khat bung ni changa kan chiar chuan toy zawng in chiar mai la ka tong ka chuak le ka thu hil te chu thu finga thlem na thuina ni lova Thlarau le thil ti theina hriat tirin ani zawk kha ati zel ani pola hian pola thu soi ani zawk lo mo Pathian soi mi po kan ti theyanga zonang tho khan ni e pola soi lom po ti thei ni ma se pola chuan ka tong ka chuak le ka thu hil te chu thu finga thlem na thuina ni lova Thlarau le thil ti theina hriat tirin ani zawk kha ati chat ani in ne na thu ka ziak hi lalpa thu pe ka ni ti lo hlero se ati ani pola po khan o pola thu ziak tam ta lalpa thu pe ka lo ni tlat mai chu ma se kha Pathian soi ni lo kan tingot thei lo Pathian soi ni ma se chu pola na ron soi chonga pola soi ni kan ti pona dik tho ni chu tiang chia chuan lal Solomon ne na khanin Pathian in thu zu soya azu hriatir chu Solomon an lo soi chong ve le ni chu Jeremia bung khat chang li te chang sari chang ko te kanen chuan lalpa thu chu kan ne na alo thlenga ati thu ka pek che piang I soi turani ngai ro ika ka thu te ka da ta ati zone Jeremia thu soi tam tak te kha Jeremia soi po kan ti thei renga a soi tu kha mani meu wangin amaro chu lalpa thu ne na lo thleng thu ka pe ka piang che khai soi turani
ngai ro ika ka thu ka da ta ati awang khan aka lalpa thu da kha asoi chong ani zelani tin hebrai bung khat chang khat kanen chuan Pathian hmasawng thla tu te ne na bung tam tak le kong tin renga zol nei te thu lo soi tu khan ti kan moni heng ni to pa fa pa thu soi ta ti kha chu tiang chuan Pathian hian kong tin reng in man laya Bible lo jek tu te ne na khan Thlarau thiang lim hmingin thu an ne na lo soya chu annin an lo jek chuak ta thina ni mi hring te chiar thei turin tir ko te bung khat chang som paruka u nau te u Thlarau thiang limin Davida ka a Isua mantu te hruai tu suda thu asoi lok kha Pathian le kha thu kha lo thleng tu reng ani ti thu te kan mu boka chuwang chuan Davida soi kan ti tam tak kha Thlarau thiang lim hriatira soi alo ni zelani tunai ron zo po hi mi hring Thlarau le Ransa te Thlarau hi thu munani ti thuril tu bungthum chang som pakwa le somnia kan chiara kha aron tong chuak tu aron ziak chuak tu chu Solomon ani te mewe izona hi digreng mai amaro chu kan soi le soi nu Pathian thu aron soi chong mai ani zawk ti kha kan thria tha a abul thum taka alo chuan nar chu khang thu zawng kha Pathianin Solomon ne naron thriat tira anin chu mi hring tong kamin alo soi chuak Bible alo ziak chuak mai ani zawke chiang em ole a feina chiang kel kol hle mai khati zawng kha in zawna te tun tumatana pastor PL Biakchhawna Bible atangin chan sak le thei ta chuania in zawaiin lalpan hriat thiam na thin lungthar pe theu chero se amen